Araya jadi kape aja nanti lecet suruh kasih nak main kasih nak sampai kasih lo marah. Marah kan suruh keme beti nyau. Agak suruh keme nyau nang. Hei marah kau hei. Tuh main dulu hei. Weh aja mak kada neneng. Boleh di dara ku musedin nah. Boleh mi teh musedin hiri-hiri na dara ku na raya nang kapatok lolo siat tama. Den ro aku pares de patok ke dai kada ke. Engkar ke jena de patok ke dai na lele raya syuru tu main. Cok to je ka sedihnya. Hai, tano dolo di bola-bolau. Dia apa muter rangkang maraga agak pakuo minum-minum to ka mas teh musta terhat to mbani tano dolo. Mbani pale he tano na he. Pale paminya do chilin anak ku kagak. Hai maragau he. Agak pakuo tamak kami dolo he minum-minum dolo. Masuk tahu tuh he, poso patu di teiko he. Kami dolo. Wih, dek neneng sama aku sedih lo merasa lain taro. Nengka patok kasih natuli lolo kadang kak. Sama nengka jena lah pura di palete nang kolau sih kak lete musi curuk musi tu main na lawang ale na kadang kak ke. Seandainya de tahu de anu mau soni kasih nari palete. Wih, ragi nading he. Inu ko dolo he. Sosonya kamu seding. Kayak ragi nading. Iya di patok. Iya kok kada ke. Sama nang kajena di patok ke perlete musi di kok kada ke kau tahu ro uso abdi ne lele di palete kasih nah. Dia kemen delo he honrong he. Ke komen syarat de neneng he. Nah kalau he nak sedih nah. Wih ya kan tu gau tahu lama rupa. Hai. Pese gitu he nasu serlana. Nang kami melonrong he paku di tak delo. Dia langsungin na diro. Ya deh. Yudi, wih. Sama nanti susu he. Kita komel paku deh, aku tak panas tidak deh onrong he. Onrong he ne Fitri tu he. Kalau sekolah lo dia itu wah pak kada kayak Cina aja kalau muling. Iun nih aja namanya protes kutu pak lihat kamu tu ditah he. Tapi beti wih lo naruto paku rodi kamanan lo mate lo. Main tu lo malangi lena. Wih. Nata-natonya telok tenrek kidi ko mate. Ya robak di ko baci-baci he galo coba masenge ke sama natoje tetenan lo mate lo. Nata-natonya telok tenrek ki kama sewi kasina marangin renyenyenge. Moni-moni renyenyenge sama ko daun remsu. Jalan renyenyenge mejenan. Sabar maniko hiade. Pak wih. Nak to jabat di kalau kita maraga lo ko pakuro tawero. Neo ko sabar ko tuina napakko taweo. Nak itu nolak minta perumpajang ko topak kuro. Memang to mega duit lo topak kuro tapi nak berkah lo. Nak berkah. Jadi kong kato setara dasio sabar sambahan nih pak lele mana mau itu dale lo diko sabar aku. Yo sabar aja. Ini sabar menyonyong asli taro lo. Aku hegang lo tawe kasih nah. Hai palike ko pale den lo tih bingkung. Ola suleri ke sengke kun terdasa he pak mega hitam be mate. Jadi usuleri kindria pak kabibi ku syede biasa roo. Hebeti aga karebaga biasa lompo danga he penasar to aseding. He. Ajak sana dulu ku kode he pak. Ameng seditimu ku menyonyaung he. Matu pitare mah hari-hari syede ro karebae na pakuako. Neneng utu ya sina lewe kata kali seding luku he. Utu ya sina le. Ameng ngetonja pale timumu saya te ku enak na mengeko kakareba. Yo sina be mande te dolo masyana putuyo he luku ka sedilo. Hai kalau he, boleh kami masih kok sengstone itu nak kami tahu he, karena lo cile-cile nak tahu. Boleh kami meko nah, he, gede ni mesti lakai mulo tu main parafe. Nak aku jampani ku sore muling. Hai de boleh di kolaka, nah suroli katan tahu lo, jadi tamak kak beni telung peni. Ajak bahan jampani kindaro, tarutoin dero lo silolo nah. Saat peparan itu kan oleh kan di jampani di rolo kun reye. Kita jangan dulu kalau mana nanti lupa kali sedih.